tabak po, yabe talaki kaya katang panalangin, kaniting misa. Din ka pasalamatan ay ang pangdarig pamilya. Family, Nelma Yalong and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Liangco Macapagal and family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Gian Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosby De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Edmund Sampang and family, Alexander Nicdao and family, para king birthday ng Sian Pangilinan. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo ding special intentions dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica Arguan Lau and family, Grace Palyasigi, Ayan Lizelle Bitog para kayang good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angelica Erica Pagador, Eunice Micaela Macapinlac, Yuan Inigo Emmanuel. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lauren Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Josephine G. Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Joshua San Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline M. Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz O'Hale, Luciana Hoben, Joshua San Parbo, DJ Punsalan, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Yuchico, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Marica Reyes, Augusto Tubig, Edgardo Parbo, Titus Parbo, Bert De Vera, Marilu De Vera. Yabe talaking kaya katang panalangin ding donors tamo para king bulaning August, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03 YMP, Winnie Josephson, Gigi Soto, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Ayan Jory Sigua, Eliza Candaza, GCC Furniture, Claudia Sowan, Susie and Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, San Guillermo Paris, Divina Pastora Paris. Para karing kapatid tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalang hanggang kapayapan dari, Mrs. Vivian F. David, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Careon,
Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Chopilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalina Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Ricardo Sr. and Euprosinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capilis Sr., Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaise Sampang, Marik Renzi Taruk, Among Sison, Filemon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. and Isabelita, Luis Atenino Sr., Florencio Capilis Sr., Manuelito Layug, Florencia Nicdao, Antonio Nicdao, Oriculo Gallandes, Ludi Maningas para kayang 9 days, Panpilo Maningas, Claire Maningas, Honabi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino 1, Senaida 1, at Ding Sablang Kaladwa, King Purgatorio. Ing lagyo ng ipampo, ning anakam po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal Espiritu manatili kay kayungan. At kaya kan timurin. Isadya tala rin kaya katang sarili king pamagdaon kaniting misa, kapaminataning pamanyisitamo, karing kaya katamong kasalanan. Iagkastang miyagnanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat King Marok,
at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapu ko, kang nuwa na Mariang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Dios ning upaya at sikanan, alang mayap asalangking kaburian mo, at pawang at tingulaga, ing sablang manibatan karing gamat mo. Itanam mo karing puso mi, ing kapagnasan mo nyeto lake ka, at katman mo ring kaisipan mi, king pamangilala king lugod mo,
baning balang pamisip sumulong king kabyasnan, ating balang pamagmalasakit mi, kumatmuya king kekang kapayapan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Deuteronomio. Ngeni o memale ni Israel nga ng Moises, pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan na tuturo ko kaya kayo, bane kayo mate, at kaya kayo yung abanding labwad, apagkalub na kaya kayo ning Gino, ning Diyos daring kaya kayong pipumpunan. Eyula daragdagan ni babawasan deti, pamintuan nyo la sana reting kautusan na ning Ginong kaya kayong Diyos, asasabyan ko kaya kayo. Pamintuan nyo la sanang mitmong katapatan, banakit da ring aliwang bansa, ingkabyas na nyo at pamanalastas. Potang damdaman da nala reting kautusan sa biyanda. Tune biyasaya iting maragula bansa, at ating pamanalastas. Ninumong Diyos na ning isano mang maragula bansa ing malapit at agad makibat, potang mamaus tamo kaya. Bukod mong ing Ginong kaya katamong Diyos. At isa nung maragula bansa ing ating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali ring binggitan kong eni kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Yo, adarapat king katuliran, meyo arapaning Ginoo. Iyo at harapat king katuliran, miya arapaning Ginoo. Yay itang taong alakang atat siya king pamibiyebena. Itang darapat king katuliran. Itang parating magsalitang katutuan at ay gagamit king dila naning kapanyaran. Iyo at harapat king katuliran, miya arapaning Ginoo. E gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran at ay magsalitang kalaraman keno paman. Detang misasakwil king Diyos e nalakatulan. Dapat detang king Diyos maminto at tatakot ilang kayang igagalang. Iyo at harapat king katuliran, miya arapaning Ginoo. Itang ema matubo king kwaltang kayang paparam at e may asuhulan laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibiyem makanyan matatagya at e maugun kapilan paman. Iyo at harapat king katuliran, miya arapaning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganapakalam, daratang kaya katamo manibat banwa. Babaldog na kaya katamo ning ibpa, apanibataning sablang sala. E abyasang mamanaliwa ni anino man ning pamanaliwa, alayo kayo. King sarili ng kaburyan bait na katamo, king kapamilataning amano ning katutuan. Banita mo, ring maging peka mo munang diling bunga, ning sablang kayang lelangan. Tanggapan niyo king mitmong kababanlubing nga manong tatanam na ning Diyos karing pusuyo, ang makapagligtas kaya kayo. E yulilinlangan ning sariliyo, nune maging talatupad kayo king amano na ning Diyos, at mo bukod, tala pakiramdam. King harapan na ning Diyos sa ipata mo, ing tune at dali seriliyo niya ini. So panala ring ulila at ding mebalo, king karelang kalipitan, at ingatan ning sarili, banemi dungisan king dewa kanan ning yatong iti. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingib pa, bay nakatamo, king kapamilataning amano ning katutuan, ban itamo ring maging peka mo munang diling bunga ning kayang lelangan.
Ingin manatili ake kayo, at kekan temurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo. Lepitan de Jesus ding pariseo, ang ponding mapilan na eskriba, amenibatan Jerusalem. Apansingan da king ding mapilan karing kayang alagad, mamangan lang menos gamat. Ing buri ng sabyan niti, menos gamat, antimo ing pamanos at tuturuda ring pariseo. Uling tutukyan da ring pariseo at antimurin ding keraklan karing Hudyo, ing turu at tinggap da karing karelang pipumpunan. Elamangan hanggang elamenos gamat hanggang siku. At era naman apangan ing nanumang mesali king palengki nung era pamu inos iti. At dakala pangaliwang tuntunan at tinggap da. Halimbawa, ing makatud apamanos, karing tasa, kuran, kalderang tangso, at pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Jesus ding pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo ing turuda ring kekatamong pipumpunan, mamangan lang menos gamat? Nga na may kibat Jesus karela, tino ding ulan ng Isayas tungkol kay kayo. Magbanal-banalan kayo, anti mo yung sinulat na ding taong deti nga naning Diyos, parang alandako karing labira, dapat marayula kako ding pusura. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara, uling ding kautusan na gawang tao, tuturudala antimowaring deti king Diyos la. At sinabi ng Jesus, lilele yung kautusan ng Diyos at tutuparan yung kautusan da ring tao. Inaos na lang pasibayong Jesus ding dakalatawat nga nakarela, ikayungan makiramdam kayo kanako, at tingiran yu. Aliwaing lulub king asbuk na ning tao, ing makarinat kaya, nunay itang lulwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso na karin magmula ing maro kay sipan, at iyang mitutulak kaya, ban dapat karing bagay marawak, pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman, at pamanyapat king miyayaliwang bagay matulid. Ing pamamirait, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan. Ing sablang karoka na iti, manibatan king puso ning tao, at iyo ing makarinat kayo. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Payabak po. Inga kaugalian, masanting ya, o makakarokya. Inga usan tamong tradisyon, o ama ng kaugalian. Tiro da rin kaya katamong makatwat tipumpunan. Makasalese kaya katamo, o wali. Kaugalyan ning sisiklod, kareng matwa daya kaya katam, o kareng ating katungkulan mismo. O ba't mababawas na ngenito? Makasanteng, o ala ng kabaldugan. Anyang malatiko, panay na akong tutuking ima ako king prosesyon.
At sasadsad mila kilob ning pisambandeng karo hanggang piyesta. Nya po tang piyesta, silip-silipan mo niya yung pari, uli makatakapula reng karo. Pero mila ko nang inita. Anyang Paris Prisco Florida Blanca, elamilob ding karo. Nya kita ng patyo, kariko papagasembol. Ing kaugal yan, kaibat na ning prosesyon, samsaman kareng sampaga. Anyapin sinabi ko kareng magprosesyon, hanggang elame bendita rin. Bendisyonan ko pa po kasi, hanggang elame bendita lang pwedeng babagot. Pemintuanda ko, ali. Itapamurin akaw galyanda. Unahan pamangwang sampaga. Ating kasing kapanwalan na may bendita la, bendisyon laking bale, detang sampagang ibat kareng santo. Kaugalyan, miyaya limata mo, tradisyon, kaugalyan, pwedeng religious siya, kalupanan ng piyesta, pati na yung pamituki-tuki dareng santo, may dapat gagalon ito. Ing debosyon mo naman, metong yung kaugalyan. Ito, kaugalyan tanang maluwat na next week pag masusyan tayong solemnidad ng Birhen de los Remedios, kita king magalang. Kita king PAC king magalang ka rin niya maganap. Atin mo namang family traditions, atin kong kakilala, makwatala. Dati lang tao bakulod. Patseka no yung bunso, iya ing magsilbi, kareng kayang kapatadamatua. Kinumbirada ako minsan king baleda, iyang kaluguran ko itang bunso, makibandiyang publishing house. O ba tayo makalukluk kik lamesa? Yan pala, yang piutos-utos da, dahil kayang kapatad. Kauugalian da ito. Ang gaman ngeni, gagawan da. Ing tradisyon, tradere, iya ing papasa. Kareng tutuking generasyon, kareng anak, tradere. Nano yung papasa, itang gagawan, ang papa itang kabaldugan na ning gagawan. Ing maliliari, itang gagawan iyang mipapasa. Mawawalaya itang pundasyon na, kabaldugan na, o ba't gagawan mita. Ing ebanghelyo ngeni meto yung example, ing ginutamong Yesu Kristo was confronted with Jewish tradition. At sinwatan de, reng pariseyo at eskriba, o ba't elamanos, gamat, den kekang disipulo, kalupa na ning tiruda ke katamot tinggap da, kareng pipumpunan tamo. O ba't edatutok yan, itang paralan ning pamanos gamat. Paralan makanano. Nilalakoy itang bakit manos kang gamat. O iting kukutang da reng pariseyo at eskriba ing turu at tinggap da karing karelang pipunpunan elamangan hanggang menos gamat hanggang siku. Patireng pamanos tasa ating ritual. Dapat tukyan mitang pamituki-tuki. Gagawan niya ito. Pero milakone, itang pundasyon, itang kabaldugan, ning gagawan, kaugalyan. At keniya lulub ing turuna, ning ginutamong Yesu Kristo. Lileleyo ing kautusan ng Diyos, at tutuparan yu ing kautusan daring tao. Nga na pang meg-quote ning ginutamong Yesu Kristo king sinulat na ning propeta Isaias.
magbanal-banalan kayo, anti moing sinulat na ning propeta Isayas. Ding taong deti, parang alanda ko karing labi da, parang alanda ko kayong gagawan da, parang alanda ko kayong pamanos gamat. Dapat marayula kako ding pusura. So, pwede kang gawang ritualis, kaugalian, tradisyon, baski na religious tradition la. Nung marayu ka puso, kingapong Ginoo, miyayalan niyang kwenta, itang kaugalian ay ita. Anyapin ng ginutamong Yesu Kristo, balaw mo, anguan na la. Deng Hudyo, ketang pangayalipan da, kareng miyayaliwang practices. Agagawan na rin Hudyo, at babalik na la, ketang kabaldugan na rin ng gagawan. At o ining kadwa ng turo, aliway tayong gagawan of external, yang makakayap kaya katamo. Nune itang laman ning puso tamo, itang manibatan kengas buktamo, apapalwal tamo. Itang papalwal tamong kimot ay bat king puso tamo. O iting makakarok o makakayap kaya katamo. So, adwayang bagay tuturuin kinutamong Yesu Kristo. Masanting la rin akaugalian. Pero, aliway itang ustong gewame, banal na ka. Nune, dening gagawa na reni, sukat ding ituro ing kabaldugan ning gagawan. Kakadwa, mas makabaldugan yung gagawan nung ibaligtad tayo. Nung ing gagawan tamo, manibatan niya ketang pilubluban ning puso tamo. At maseseya ing pilubluban na ning puso tamo nung makasiping tamo king ginutamong Yesu Kristo at pakibaluan ing puso na, ing panamdamana, ing titibok ning puso na. So nano yung titibok ning puso yu, ning puso tamo? Masanteng o mayap? Nano nga tsukeng isip tamo? Masanteng para ka rin kaparang tao, o magduda, o mimisip marok. Nano yaman ng isipan tao, nano yaman ditang at tsukeng puso tamo, lumwal at lumwal yayan, keng ugali, keng kimut, keng galo. Anyapin winarning ano ning ginutamong Yesu Kristo. Ulingket ang manibatan king puso na karin magmula ing marok akaisipan at iyang mitutulak kayo ban dapat karing bagay mga rok, pamanako, pamaglaram, pamamirait, etc. O rendeng lumwal nung nanoying laman ning isip mo at nanoying titibok ning puso mo. Ipanalangin tamo kaniting misa. Luluklok tamo. Tatalakad tamo. Sisiklod tamo keng misa. Akaugalyan niya mo yan? O atin lang kabaldugan? Neng tatalakad tamo. Atin tang babye kagalangan. Wari neng daratanging metong apandang alatao. Tatalakad tamo. Neng makiramdam tamo. Makaluklok. Mimisip. Migugunam. Neng makasiglod tamo, parusa ito. Noon posture posisyon ning meto nga sasamba. Ko sisiklod arapan ko, enakman Diyos, ko sasamban. Po, ing Diyos iyang pwede tamong samban. Anya nang sisiklod tamo, keng konsekrasyon, kagalangan niya't kapanyamban ito.
O rin po sana rin maging laman ng puso tamo. O rin sesenda po sana yung kimot tamo. Kaya po interplay po Kabang gagawan tayo rin ugaling masanting areni, masisesya yung kakatamong puso. Kabang sisesen tayo kay masantinging puso tamo, apapalwal tamo yung masanting ugali. Interplay between meaning and action. Between ing puso, ang popan ing kimot. Mipanyesel ding adwang aren. Taya kakawani ining kimot equals masalese. Equals mayap ali. Dapat makatayid ing kabaldugan keng gagawan. At ing kabaldugan ing puso makapanintun niya pang aliwang paralan. Ban ating pang mas masalese agawa. So ing tradisyon, masanting iyo. Pero dapat mi-adapt iyo keng kasalukuyan apamangailangan ang popang disposisyon ng Santa Iglesia ang popan ing lipunan. At tatandaan niyo po, deng makatwa kayo. Ako disnan ko ini. Bayo 1960, bayo yung maganap ing Second Vatican Council. Ing pari magmisaya, makagulot ka rin tao. Puwari. Uling ing kapanwalan kanita ing pari yang mani muna yatad na yung kakatamong panalangin kay nga pong Ginoo. May kapag minsan na pong minsan makanyan, anyang miyasayin kung ing metong nga parokya king Germany, itang kera lang metong nga chapel, alayang altar. May pilitan kung magmisang ing Ginoo manatili ake kayo. Kaya ba't na ning 1960 uling ing Santa Iglesia ikit na, king ing Iglesia ihapi ning balayanan ng Diyos, the people of God, mas matimbang ing komunidad, arap, makayarap, miyadwangan, mipakibatan, o ito, ing pamagbayo. Anyapin ng Santa Iglesia, babaywana mo naman, ing aliwan ng practices. Panalangin tamo, tamo maging ing kaugalyan, nakatamo susukul, pipigilan, sumulong. Ing kabaldugan, ing laman ng puso, yasanay pasulong, kareng kaya katamong kaugalyan. Talakad tamo, ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa, ang ponyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang nuwan ang Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubli ang mebie. Pepaytas ya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabie, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Miyering Mete, at King Bialanganga. Amen. Manalangin tamo King Diyos, apakamalan tamo, baning kaya katang pamanyam ba kayo, maging dalise at alang dungis, at nga tamong sumabi, Ginoo parati kang maging malapit kay kami. Ulitan tayo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kayang iglesia. Papanatilyan niya sanang tapat king tradisyon ng kasalpantayanan. Ausan king alang patanat apamagbayo, agpang king ebanghelyo, at ilisyan niya king pamangawat karing lilipas at tradisyon ng tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kayakatang bansa, banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la, para karing sabla, at magdalang kapayapan, pamisan metong, at kaunlaran,
karing kekatang memalen, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya karing mebalo, karing ulila, at karing sablang mangailangan. Ban iyarap no ring puso ring sablang sasalpan tayo, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at sopa nala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo kiti, at karing hanggang kapamisanan Kristiyano, sa upana katasanang sumuyo kaya, king kabilugan tang puso, at emo kapamilatan din kay katang labi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo, potang manalangin ta kayo, para karing pakamalan tang mayang ubiye, para karing kay katang pamilya, at para karing hanggang kaluguran tamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan da rin pamisang eni. Yuli na sana kang kayarian ng maligaya rin kapatid tamong mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Maging malapit ka kay kami, o Ginoo, potang manalangin kay ka. Gawan mo kayong malapit at makasadyang sumuyo kay ka, at karing hanggang mangailangan kay kami. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane, sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyo na. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O ginumanano na sanang iting banal a daon, iatad na kay kami ing kekang kasaplalan, at gampanan ka ring pusumi ing pangako ng kaligtasan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka ang timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, agyang pigtak sila na kaning meto ketawan, sindumo ing kekang pamaglugod, ika ing minye kaganapan king kekaming kakulangan, ika mo naman ing mitubod king magligtas karing sabla, ing sinugo mong anak, ene aliwake kami, bistaman eme kilupa king pamikasalami. Birian mo itiban akit me king kekaming pangatao, ing anak mong katulan, at tangkapan mo kaming mit mong lugod, kalupaning makapasubali mong lugod kayo, migit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibayo ing tula ning kayang pamaglingap, ake kaming binating inyang pepaing gulutan daka. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe alang tok ng babiya kapuryan keko at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne at binyene kaning kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyene yung kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi o ipaing kamatay at pamanyubli ng may biye ng anak mo. Darawon mi kaya kaiting tinapya ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, kingi kaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap yaking lugod kambian ng Francisco ake kaming Papa at i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya biya ng Mariang Birhenin duning Diyos, kaya biya ng San Jose kayang esposo, kaya biya ring apostol at ting sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panaon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ibang mayupayang tutu kagum ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan,
at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, as sinabi kaning kekang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekan temurin. Ipakit tamong yaning may kakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkes miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginubabayo mo kami king kekang altar, kapamilatan ning tinape ning biye. Manano na sanang iting pamangan, pasik na nga na kami king lugod, at saupan na kaming sumuyo keko, king balang metong at metong. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Oratio imperata para king kapayapan, manatili kayo pong makatalakad. Itamongan, O Diyos, ipaming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit harapan mo, kaniting panahon ning misusubing kagot-gutan, king pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing mga labas sa panahon, pepanatilian mo ing kasalpantayanan mikeka, anting meto nga bansa, ing kasalpantayanan mi king ganaka at kayapan mulub, yang mengabos alang kasasagkulan ke kami, karing mikakarakal akalamidad apepasari ning ketubuan, antimurin karing sagkul agewa ming tao, kaya kaba ning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo, iba't king makatakot at dalumdum ning gyero, pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka, pakaluluan mo kami o Ginoo, anguwan mo kami, iba't king pwersa ning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, elatao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at king kayupayan, at ding talapamibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding spiritual akawal ning dewakan, king mabilugayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ming mi panibalan gawang masakit a desisyon para king bansami, ipagkatiwala mila ring kapanayan mikeko, pati na ing paintungulan mi, layon maniga po king pamatawad at pakalulo mo, karing penandit apauli ring takot at suspetsa mi dungisan ing panlalawe mi, at meging dalan ning eustong pamangampi, at pamikasama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo, nung nukarin ing pamikasama, iatad mi ing pamikalugod, nung nukarin ing pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nukarin ing pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nukarin ing kasiranlub, ing kapanayan, nung nukarin ing karalumduman, ing sala, nung nukarin ing kalungkutan, ing tula. Itiyaduan mi king kapaminataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami atunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ning Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Fernando, Ipanalangin mo kami. luklukay po saguli. Kempong tutuking Domingo, September 8, pagmasusyan tayo ing solemnidad ning Virgen de los Remedios, pepalwalya pong dekreto ing obispo na neng tumudyang Domingo ing kapiesta ning Virgen de los Remedios, pagmasusyan niya ketinging Archdiocese. Pagmasusyan tayo po ing koronasyon, anibersaryo na ning koronasyon, kaya king PAC, Pampanga Agricultural College, king magalang. Pero rin misa tamo, manibat king Sabadong gat panapon ng papangadwa, king Domingo, misa la para king Virgen de los Remedios. At banwa-banwa,
mi pamiyang envelopes in Archdiocese para limus King Birhen de los Remedios. In kaya katamong shrine, bidinan kong 100 ay envelopes. So, i-distribute la po ngeni. Atin lang lagyo asol kabetikan bacolor, atin lang number. Deta pong bisang envelope, isulat siya lagyo yu. Di na niya palaman eh. Nung pwede pong ngeni yun na namurin ibalik. Ne po. So atin lang ballpen din ng anak, detang bisang kuma, di na nyo ng pera, ibalik ye. Kabit ye ke, ni kay bat na ning bendisyon. Ne po. Nung alakay pong daralang pera, ngeni, mandam ko pa kay sitting you. Ne po. So, sige po, deta pong bisang kuma, di na nyo retang e maili ne. O, mas nakalaritang maili, deta nang maili lang ditang di na nyo. Sige po, kumakayo, and then, nung buring balik niya, ibalik yun niya mo po king office. Pero mas masanting, isulat niya yung lagyuyo, and then ibalik yun Kenny, kay bat bilangan nila, balo mila retang lagyu binyene po. Di na may ballpen. Kenny. Sige po, si Claude Tanangeni, kabang di-distribute doreng envelopes. Panalangin King Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang ka ring maliligalig, balumuing ka na kung kailangan, ing ka na kung kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, keto lameng gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake kuking kekang ligaya. Amen. Ipami at yukaban luwamisang banyang lagiyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kete suli pantibanwa. Inka kanan mi Aldo, ibiyam kaya kami king Aldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ni Sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi kari mi kasala kaya kami. Mangya mo kaya paisaw kintukso, no ni kabus mo kami kisablang marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induna ning Diyos, panalangin kayong makasalanan, ngayon at king oras na ning kamatayan mo. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banala espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alananga. Amen.
keni yula po ikabit deng envelopes, ne kaibat na ning bendisyon. Ingin manatili kaya kayo, At kaya kaan temurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Magsaya ka, o balayan, ang inilingkino. Amitipon-tipon yeling, timbanan ng lagyo. Sa lubungan at dalitanan, o meto sinlupan. Kuya niya't pasalamatan, Inginuat syukusan tamu, ikamu kelinwanan, dalitanan tayangan, muling lubot pepakitnan, emakanyan-kanyan, ingat nating lihan, isa dyan alangan, irdamdan masala, karinya sa lubungan. Magsaya ka, o balayan, kapinilining Ginoo. Amitipon-tipon yeling, ing banal ng lagyo. Sa lubungan niya't dalitanan, o meto sikluban. Kuyan niya't pasalamatan, Inginuwa at syukusan tamu. Pasalamatan, Inginuwa at syukusan tamu. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony.